ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия манучер маҳкамов ва малоҳат назаршозода салом. тантанаҳои истиқлол дар мамлакат оғоз гардиданд. роҳбарияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон бо ташкили як чорабинии муҳташами фарҳангию маърифатӣ аз солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ истиқбол гирифтанд. ҷамъомади тантанавӣ дар толори барҳавои коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобуқулов ки меваи истиқлол аст баргузор гардид. вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобуқулов таҷлил карданд. зеро ин муассисаи таълимӣ ҳамагӣ чанд рӯзи пеш аз ҷониби роҳбари давлат маҳз ба истиқболи ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлолияти давлатӣ мавриди истифода қарор дода шуд. аз ин рӯ Матлубахон Саториён, вазири фарҳанги мамлакат, таҷлил аз солгарди истиқлолро дар ин бино рамзӣ арзёбӣ карданд. дар идома вазири фарҳанги мамлакат қайд намуд ки истиқлолият барои мо нишони барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳуввият, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳиби истиқлоли Тоҷикистон мебошад. зеро маҳз самараи неки истиқлол аст ки Тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта шудааст. таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон гашт ки ин боиси ифтихори ҳар як фарди тоҷик аст. чист истиқлол? иззат доштан, бар диёри худ муҳаббат доштан. яъне истиқлол ин иззату каромати як давлату миллат аст ва муҳаббати мардуми он ба ин сарзамину ба ин давлату миллат. бинобар ин аз ин нигоҳ истиқлол болотарин неъмат барои ҳар як миллате аст ки дар ҷаҳон соҳиби давлат аст. вақте ки давлат соҳиби истиқлол мешавад, хушбахтии миллат, саодати миллат такмил меёбаду пурра мешавад. бинобар ин истиқлол барои мо сарманшаи ҳамаи неъматҳое аст ки ба даст меоварем. дар идомаи чорабинӣ баромадкунандагон гуфтанд ки истиқлолият беҳтарин неъмат ва гаронтарин арзиш барои ҳар давлату миллат буда омили аслии рушду тараққӣ ва заминасози ҳузур дар арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати инкишоф ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ ба шумор меравад. Тоҷикистон давоми 33 соли истиқлолият дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист ки дар устувор гардонидани пояҳои давлат ва баландбардоштани сатҳ ва сифати зиндагии аҳолии кишвар ба дастовардҳои арзанда ноил гардад. чист истиқлолият? пайки бахту муждаи озодӣ аст. дар ватан сарманшаи ободӣ аст. маҳли чуғзи ғамзи тири шодӣ аст. ишқи ширину дили фарҳодӣ аст. чист истиқлолият? дидаву дилро зиёд бахшиданист. бар ятиме мунтаҳо бахшиданист. бенавоеро наво бахшиданист. интиҳоро ибтидо бахшиданист. дар чорабине ки бахшида ба 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, Давлатсафар гуфт ки васфи ватану истиқлол ва ваҳдати миллӣ бояд маҳаки асосии эҷоди шоирон бошад, зеро ин яке аз роҳҳои муассири талқини худшиносиву худогоҳии миллӣ мебошад. ҷои зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 истиқлолияти давлатии худро эълон кард ва бо ин саҳифаи наве дар ҳаёти мардуми мо кушода шуд. Тоҷикистон соҳиби истиқлол гардид. акнун 33 сол мешавад ки аҳли илму адаб аз ҷумла шоирон низ бо таълифи шеърҳои ватандӯстона мардумро ба ватандорию ҳифзи истиқлол даъват менамоянд, зеро дӯст доштани Тоҷикистон барои ҳар як ватандор ҳам қарз асту ҳам фарз. имсол низ оғози соли нави хониш дар Тоҷикистон бо ифтитоҳи мактабҳои наву замонавӣ шурӯъ гардид. аз ҷумла дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон дар рӯзи оғози соли нави таҳсил бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои мактаби нав аз ҳисоби хатмкардаҳои ҳамин муассиса бунёд карда шудааст. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. оғози соли таҳсили 2024-2025 барои омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 48 ноҳияи Муъминобод фаромӯшнашаванда хоҳад шуд, зеро дар ин сол бинои муассиса аз таъмири асосӣ бароварда шуда бо мезу курсӣ, тахтаҳои синфӣ ва электронӣ, таҷҳизоти равшанидиҳанда ва дигар таҷҳизоти лозима таъмин гардидааст. در مؤسسه ما 1086 خواننده تحصیل میکند. در سال تحصیلی 23-24 67 خواننده ختم کرده و در برای صنف‌های یکم رو 134 خواننده به مؤسسه قبول کردیم. شرایط مؤسسه ما خیلی پیشتر بعد بود
با صاحبکاری همین وطن دوست ختم کردگان همین مؤسسه ما از تعبیر اساسی برآورده شد و تعلیم تربیت خیلی خوب برای گذاشته می شود. бахшида ба оғози соли нави таҳсил омӯзгорону хонандагонро намояндаи мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии ноҳия, намояндаи раёсати маорифи вилояти хатлон ва хатмкардагони муассиса табрик гуфтанд. иброз гардид ки бинои муассиса солҳои 60-уми асри 20 сохта шуда ба таъмири асосӣ ниёз дошт ва хатмкардаи муассисаи мазкур Бахтиёр Қурбонов тасмим гирифт ки дар якҷоягӣ бо ассотсиатсияи падару модарон то 1 сентябр таъмир ва муҷаҳҳазгардонии муассисаро ба анҷом расонад. давоми таътили тобистона бинои муассиса шурӯъ аз бом то фаршу деворҳои дохилу беруна пурра таъмир гардида барои бартараф намудани норасоии ҷои нишаст 120 миз ва 240 курсӣ дастрас намуданд. роҳравҳо дохили синфхонаҳо, утоқи директор ва хонаи муаллимон бо сифат таъмир, роҳи мактаб ва гирду атрофи онро мунфарш карданд. барои ба таври доимӣ таъмин будан бо барқ панелҳои офтобӣ низ дастрас намуданд ки рӯзҳои наздик васл карда мешаванд. дар пайравӣ ба сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифтем ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-ро аз таъмири асосӣ барорем. давоми 3 моҳи таътили тобистона тавонистем мо корҳои сохтмониро пурра ба анҷом расонем. дар оянда ният дорем ки дар корҳои сохтмонии ҳамин ноҳия саҳми худро гузорем. Бахтиёр Қурбонов бо пешниҳоди директори мактаб ба 134 хонандагони синфи якум ки акнун ба остонаи муассиса қадам ниҳодаанд, лавозимоти хонишро туҳфа намуд ки боиси хушнудии волидон ва омӯзгорони муассиса гардид. ҳамин гуна корҳои таъмирӣ дар дигар муассисаҳои ноҳия гузаронида шуданд. баъд аз ворид шудани хонандагон ба бинои муассиса дар яке аз синфхонаҳо омӯзгорону хонандагон дарси сулҳро ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузаронида шуда тариқи ҳамаи шабакаҳои телевизионии кишвар мустақиман намоиш доданд, тамошо карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пешрафту камбудиҳои соҳа ёдрас гардида инчунин саҳми соҳибкорони ватаниро дар бунёду таъмир ва аз нав барқарорсозии муассисаҳои соҳаи маориф қайд карданд. ба омӯзгорон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани сифати таълиму тарбия дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар рӯзи оғози соли нави хониш дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагони мактаби интернати ҷумҳуриявӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Саричашмаи ноҳияи Шамсини Шоҳин расонида шуд. тӯҳфаҳои пешвои миллат аз сару либоси мактабӣ барои давраи тирамоҳу зимистон ва шириниҳо иборат буд. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон, оилаҳои бесарбон ва ниёзманди ҷомеа мавқеъ меҳварӣ дошта таҳти ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳои милливу давлатӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон, оилаҳои бесаробон ва ниёзмандони ҷомеа кӯмакҳои моддӣ ва тӯҳфаҳо расонида мешаванд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин навбат тӯҳфаҳои сарвари раъиятпарвару инсондӯсти Тоҷикистон ки аз либоси мактабӣ барои давраҳои тирамоҳу зимистон ва шириниҳо иборат мебошад ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ҷамоати деҳоти Саричашмаи ноҳияи Шамсдини Шоҳин дастрас гардид. тӯҳфаҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсдини Шоҳин ва дигар шахсони расмӣ ба 130 нафар тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Шамсдини Шоҳин ки аз онҳо 13 нафарашон ятимони кул мебошанд, пеш аз мавсими нави хониш дастрас гардид. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мод ятимонро бенаво нагузошта пайваста дастгирӣ мекунад. ҷавобан ба ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда бо интизоми намунавӣ мактабро хатм карда дар оянда парчамбардори кишвар мепӯшем.
مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه شمسین شاهین در رفت صحبت با تعلیم گیرندگان بارگاه علم و معرفت باری دیگر تاکید داشتند که توجه و دست کمک دراز نمودند به اشخاص نیازمند از طرف دولت و حکومت مملکت خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ادامه یابنده بوده. آنها همیشه زیر حمایه و غمخوری قرار میگیرند. دستگیری معیوبان، یتیمان و بی‌پرستاران و عائله‌های نیازمند از سالهای اولی صاحب استقلالی در مد نظر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشت و چون عنعنه در عرفه هر یک عید و ایام این عملی نیک و انسان دوستانه صورت میگیرد. چون هر سال دیگر امسال نیز سال نوی خونیش با درس صلح آغاز گردید و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در بینای نوبنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 شهر دوشنبه تمام کودکان و نورسان و جوانان را به روز دانش تبریک و تهنیت گفتند. طبق عنعنه همساله در روز آغاز سال نوی خونیش پیشوای ملت ساحه تعلیم و تربیه را عمیقاً تحلیل و بررسی نموده برای برطرف کردن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته اعضای حکومت و راهبران وزارت و اداره ها را وظیفه دار می نمایند. سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در روز درس صلح که این نوبت نیز طریق رسانه های دولتی مستقیما پخش گردید در همه مؤسسه های تعلیمی و کارخانه و مؤسسه ها تماشا کردند. تفصیلات از ولایت سوخت. 1 сентябр дар гимназияи яки шаҳри Хуҷанд ба номи Раҳим Ҷалил бахшида ба рӯзи дониш маросими тантанавӣ баргузор гардид. Аз оғози рӯз дар мактаб ғавғои хурсандӣ ба назар мерасид. Волидон ба хонандагони синфҳои якум шодӣ мекарданд ва хонандагони калонсол аллакай дар саҳни мактаб зери парчами ҷумҳурии Тоҷикистон саф кашида буданд. Қаҳрамонони асосии ин чорабинӣ тибқи анъана хонандагони синфи якум мебошанд. Имрӯз дар қаламрави вилояти Суғд 952 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 22 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 21 литсеи касбии техникӣ фаъолият бурда дар таълиму тарбияи насли ояндасоз тайёр намудани мутахассисони соҳибмалака ва рушди илм нақши муосир мегузоранд. Соли нави хониш дар тамоми муассисаҳои таълимӣ бо тамошои дастҷамонаи суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати рӯзи дониш ва дарси сулҳ оғоз шуд. Дар толори маҷлисгоҳи гимназияи яки шаҳри Хуҷанд ба номи Раҳим Ҷалил бо иштироки ҳайати омӯзгорон ва толибилмон тамошои дастҷамонаи суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ойнаи нилгун сурат гирифт. Агар соли ҷорӣ 130 000 нафар синфи 11-ро хатм карда бошад, 250 000 ба синфи якум қабул шудааст. Дар замони соҳиб истиқлолӣ дар баробари бунёди муассисаҳои нави таълимӣ беш аз 1000 мактаби мавҷударо навсозӣ карда шуд. Мактабҳои боқимондаро таъмиру тармим карда дар онҳо тамоми шароити зарурии замонавиро муҳайё сохта шуд. Дар зимни суханронии худ доир ба рӯзи дониш ва сулҳ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд ки имрӯз дар зиёда аз 4000 муассисаи таълимии кишвар 2 миллиону 280 000 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ва ин нисбат ба соли таҳсили 1991-1992 800 мактаб ва 1 миллион хонанда зиёд мебошад. Ба тақвияти ин андеша ҳамчунин муқоиса намуданд ки соли равон 130 000 нафар синфи 11-ро хатм карданд ва 250 000 кӯдак ба синфи якум қабул шуданд. Бо овардани ин омор изҳор доштанд ки ҳар сол бунёди 380 мактаби нав зарур мешавад. Дар давоми 6 моҳи соли 2024 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 11 иншоот бо 1720 ҷойи нишаст дар якбас аз ҷумла дар назди 30 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 30 синфхона бо 800 ҷойи нишаст, 2 толори варзишӣ, 1 майдончаи варзишӣ ва 5 бинои муассисаи таҳсилотии томактабӣ бо 920 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор гирифтанд. дар 89 адад муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Исфара ба ифтихори рӯзи дониш ва дарси сулҳ тантанаҳои идона баргузор гардиданд.
در جمع آمدی تنتنوی که به این مناسبت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 برگزار گردید، نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برآمد کرده با برابر ذکر تدبیرهای راهبر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشبرد ساحه تعلیم و تربیت تمامی خوانندگان و آموزگاران را بخشیده به آغاز سال نو تحصیل تبریک نمود. مورد به ذکر است که مؤسسه تحصیلات میانه رقم 1 شهر اسفره تاریخ بیش از 80 ساله داشته. الان در این بارگاه معرفت 69 نفر آموزگاران در 56 صنف تعلیم و تدریسی 1741 نفر خوانندگان را بر ذمه دارند. در این روز در تعلیمگاه مذکور 204 نفر خوانندگان در صنف 1 به تحصیل آغاز نمودند. امسال از 97 نفر ختم کنندگان به مرکز تستی حجت سپاریده مؤسسه 88 نفر به دانشگاه و دانشکده ها قبول گردیدند. من بعد در تعلیمگاه مذکور چون در دیگر مؤسسه های تعلیمی شهر و دیهات اسفره گزارش تلویزیونی را از جریان شرکت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در چاره‌بینی های آغاز سال نو تحصیل در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه سینای پایتخت به طور دست جمعانه تماشا کردند. در این روز در تمام مؤسسه های تعلیمی شهر و دیهات اسفره از جمله در لیسه دانشکده ها تماشای دست جمعانه گزارش تلویزیونی از جریان گشاده‌شوی مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 19 ناحیه سینای پایتخت و سخنرانی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مناسبت روز دانش و درس صلح صورت گرفت. عین حال در تاجیکستان بیشتر از 4000 مؤسسه تعلیمی فعالیت میکند که قسم معینی آنها در زمان صاحب استقلالی مملکت بنیاد کرده شدند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان هنگام سخنرانیشان وابسته به درس صلح بلند برداشتن سطح و صفت دانش کودکان و نورسان و جوانان را وظیفه مهمترین اهل معارف و پدر و مادران منیداد کردند، زیرا به اندیشه پیشوای ملت محض نسل باسواد میتواند در آینده دولت و ملت را رشد و انکشاف دهد. از جریان تماشای دست جمعانه سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مؤسسه های تعلیمی شهر و ناحیه های مملکت همکارانمان گزارش می‌دهند. در تالار کاخ فرهنگی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو با اشتراک رئیس ولایت ختلان، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، رکتور دانشگاه، دکانان فاکولت‌ها و دانشجویان و آموزگاران برای آغاز درس صلح و تماشای دست جمعانه پیام پیشوای ملت طریق پخش مستقیم در آینه نیلگون تشریف آوردند. نخست رئیس ولایت سخنرانی نموده تمام کارمندان ساحه معارف و در برابر آنها خوانندگان و دانشجویان را برای آغاز سال نو تحصیل و روز صلح تبریک نموده در آغاز تحصیل با آنها خوانش خوب و نمونوی را تمنا داشتند. همزمان در مؤسسه های تعلیمی رقم 5، 7 و 12 با اشتراک نمایندگان معارف شهر، کارمندان حفظ حقوق و آموزگاران و خوانندگان نیز سخنرانی سرور دولت را بخشیده به روز دانش و درس صلح دست جمعانه تماشا کردند. ضمن برآمد خود پیشوای ملت ذکر داشتند که جستجو و دریافت راه و اصولهای پیشقدم و معاصر تعلیم مستحکم نمودند و با معیارهای بین المللی جوابگو گردانیدن پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه های تعلیمی و علمی و جاری کردن تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، برای ماندن اختصاص‌های نوی به طلبات اقتصادی ملی جوابگو و واردشوی به فضای یگانه تحصیلات در مرکز توجه تحصیلات عالی کسبی کشورمان قرار دارد. در آغاز این روز خوانندگان صنف‌های یکم با مؤسسه‌های تعلیمی قبول گردیدند که نخستین قدم‌های خود را برای آموزش علم و دانش گذاشتند. ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии данғара баҳри тамошои суханронии роҳбари давлат бахшида ба рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар толори фарҳангии ин муассиса ҷамъ омаданд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара ва роҳбарияти донишгоҳ то оғоз ёфтани дарси сулҳ машварати судманд доир намуда оиди боз ҳам беҳтар намудани сифати таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони рақобатпазири соҳаҳои гуногун маслиҳату андешаронӣ намуданд ва аз дастоварди сатҳи байналмилалӣ яъне гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ институтсионалӣ ва соҳиб гаштан ба шаҳодатнома барои 5 соли фаъолияти минбаъда изҳори хушнудӣ намуданд. сипас омӯзгорону кормандон ва донишҷӯёни ин даргоҳ суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро бо масъулияти баланд тамошо намуданд.
мавриди зикр аст ки ҳамасола омӯзгорони донишгоҳ тавсияву маслиҳатҳои роҳбарияти олии кишварро сармашқи кори худ намуда ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. ҳамчунин ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон низ бо як рӯҳияи болидаву омодагии ҳамаҷониба дар рӯзи аввали соли нави хониш ба донишгоҳ ҳозир шуда аз суханрониҳои роҳбари давлат бахшида ба рӯзи сулҳу дониш баҳравар шуданд. тавре ки аз суханронии роҳбари давлат бармеояд, давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз тамоми кӯшишро ба он харҷ менамояд ки дар оянда ҷавонони соҳибкасбу донишманд хонда барои пешрафти Тоҷикистони азиз хизмати софдилона намоянд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханҳои пурмуҳтавои худ ёдовар шуданд ки дар соли 1991 дар кишвар ҳамагӣ 13 мактабҳои олӣ буд ки дар онҳо 69 000 донишҷӯ таҳсил мекард. ҳоло шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 47 расида, дар онҳо 214 000 донишҷӯён ба омӯзиши илму донишҳои замонавӣ машғуланд. инчунин зиёда аз 41 000 ҷавонони боистеъдоди мо дар беш аз 40 кишвари дунё илму дониш меомӯзанд. ҳамин тариқ дар қатори донишгоҳу коллеҷҳо 87 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Данғара ки дар онҳо 48 531 нафар хонандагон таълиму тарбия мегиранд, соли нави хонишро чун ҳамасола аз тамошои суханронии роҳбари давлат бахшида ба рӯзи дониш ва дарси сулҳ оғоз карданд. пас аз тамошои дастаҷамъонаи суханронии пурмуҳтавои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни муассисаҳои таълимии ноҳия омӯзгорону муҳассилин ҷамъ омада ҷиҳати сармашқи кору таҳсил намудани маслиҳату супоришҳои дар паёми дарси сулҳ дарҷ гардида мулоҳизаронӣ карданд. дар ин рӯзи фараҳбахш ба чанде аз хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамъияти деҳоти корези ноҳияи Данғара тӯҳфаҳои соҳибкор Нусратулло Файзуллоев расонида шуд ки аз ин наврасон изҳори хушнудиву ташаккур намуданд. мо бо ҷонибдорӣ аз сиёсати башардӯстонаи пешвои миллат тасмим гирифтем ки дар рӯзи дарси сулҳ ба 1000 нафар хонандагони мактабҳои деҳаи Ғарғара ва Ҳусейншайх тӯҳфаҳо аз қабили либоси мактабӣ ва лавозимоти хониш тақдим намоем. дар оянда кӯшиш менамоем ки ин иқдомҳоро дар ҳар иду ҷашнвораҳо идома диҳем. ташаббускори ин амали нек бо дастгирӣ аз сиёсати муваффақу писандидаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ният доранд ки минбаъд низ бо роҳандозӣ намудани ин қабил иқдомҳои наҷибу хайрхоҳона дар таъмини шоистаи некуаҳволии сокинони кишвар ҳиссагузор бошад. чун анъана дар мамлакат имсол низ рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар вазъияти тантанавӣ ва фазои идона бо суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардид. дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии шаҳри Кӯлоб омӯзгорон, хонандагону донишҷӯён ва аҳли маориф дастаҷамъона ҷараёни суханронии роҳбари давлатро мустақиман тамошо намуданд. аз ҷумла дар донишкадаи технологӣ ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб, коллеҷҳои тиббии давлатӣ ва ғайридавлатӣ, муассисаи давлатии таълимии лицеи рақами 1 ба номи Исмоили Сомонӣ ва дигар муассисаҳои таълимӣ суханронии пешвои миллатро дастаҷамъона тамошо карданд. дар замони пойдории истиқлолияти давлатӣ соҳаи илму маориф ба таври бесобиқа рушд намуда, имрӯз дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат муассисаҳои гуногуни таълимии замонавӣ ва дорои беҳтарин шароити илмомӯзӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд ва ҳоло низ чунин тадбири созандагӣ ба тадриҷ идома дорад. марҳила ба марҳила ба талаботи замони муосир мутобиқ гардидани имкониятҳои таҳсилу фаъолият дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат бозгӯи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии давлату ҳукумати кишвар мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ зикр намуданд ки ҳоло шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 47 расида, дар онҳо 214 000 донишҷӯён ба омӯзиши илму донишҳои замонавӣ машғул мебошанд. инчунин зиёда аз 41 000 ҷавонони боистеъдоди Тоҷикистон дар беш аз 40 кишвари дунё ба омӯзиши илму дониш машғул ҳастанд. имрӯз дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат дар шаҳри Кӯлоб низ шароити таълиму тарбия ба таври назаррас беҳбуд ёфтааст ки далели ин гуфтаҳо сол то сол афзоиш ёфтани шумораи олимон, зиёд гардидани теъдоди ғолибони озмуну олимпиадаҳои гуногуни фаннӣ аз ҳисоби хонандагону донишҷӯён дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ мебошад. дар ноҳияи Шамсдини Шоҳини вилояти Хатлон низ аз субҳи барвақт рӯзи дониш ва дарси сулҳро бо баргузории ҳамоиши тантанавӣ дар назди бинои тозатаъсиси муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳия ба номи Ҷамшедшоҳ Мирзо истиқбол гирифтанд. зимни сухани шодбошии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсдини Шоҳин иттилоъ дода шуд ки мутобиқ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ҳамасола дар сартосари Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
خونندگان بعدی به استفاده دادن مؤسسه‌های نوی تعلیمی از روز دانش با برگزاری درس صلح استقبال گرفته می شود. اطلاع داده شد که مجلس صاحب استقلالی تاجیکستان امکان فراهم آورد که مطابق با طلبات زمان در برابر مرکزهای مأموری شهر و ولایت‌ها در دوردست‌ترین دهه و محله‌های کشور نیز چنین بیناهای خوش‌طرح و زمانوی برای نسل نورس و جوان کشور ساخته مورد استفاده قرار داده شوند. گواه این گفته‌ها قامت افراختن بینای سه‌شونه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 میباشد که در مرکز این ناحیه با موثرترین تجهیزات ساحوی مجهز گردیده و استفاده داده شده است. در این چاره‌بینی همزمان نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان عبدالرحیم اودینایف نیز اشتراک و سخنرانی نموده همه جمع آمدگان را از نام رئیس ولایت ختلان تبریک و مبارکباد نمودند. بعدی بازدید از مؤسسه مذکور گروه کاری از رفع تعلیم در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی جماعت دیوتی ناحیه دیدن نموده کل خوانندگان و آموزگاران را با روز دانش و درس صلح تبریک و مبارکباد نمودند. مورد به یادآوری است که در زمینه سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان در سال جاری تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه پورا از تعمیر سریع برآورده شده و سال نوی تحصیل آماده میباشند. همین طریق بعد اشتراک در چوره‌بینی‌های تنتنوی بخشیده به روز دانش در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 با اشتراک کارمندان تشکیلات و اداره، معارفچیان، سابقه‌داران و تعلیم گیرندگان تماشای دسته‌جمعی روز دانش و درس صلح با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردید که هر یک اشتراکچی سخنرانی سرور دولت را با دقت تماشا کردند. ضمن برآمدی خود پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که اگر سال 2000 بعد ساحه معارف همگی 42 میلیون سومانی جدا شده باشد این نشان دهنده در سال 2005 با 253 میلیون، سال 2010 با زیاده از 1 میلیارد، سال 2015 با 2.5 میلیارد، سال 2020 با 5.5 میلیارد و در سال 2024 باشد با 8 میلیارد و 231 میلیون سومانی رسانیده شد که 5.7% مجموع محصولات داخلی و 18.9% خراجات عمومی بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. در دوره صاحب استقلالی از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری در کشور ساختمان و از نوسازی 3648 بینای مؤسسه تعلیمی برای 1,600,000 خواننده انجام داده شد. مخصوصا در ناحیه شمسین شاهین 60 مؤسسه تعلیمی ارزی وجود دارد که از این 44 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 8 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 8 مؤسسه تحصیلات ابتدایی زیاده از 11,000 خوانندگان را به تعلیم و تربیت فرا گرفتند. از شماره عمومی انشاءات تعلیمی ناحیه که 60 عدد را تشکیل می‌دهد 20 مؤسسه تعلیمی در دوران صاحب استقلالی بنیاد گردیده با موثرترین تجهیزات علم آموزی مجهز گردانیده شدند. اطلاع داده شد که وابسته به درس صلح و روز دانش که امروز برگزار شد مطابق با دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه گردیده برای عملی شدن آنها کوشش‌های همه‌جانبه روانه کرده می‌شوند. روز دانش آغاز سال نوی تحصیل و درس صلح را که با سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آغاز شد، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تاجیک‌آباد با مهر و محبت خاصه نسبت به سرور معارف پرور کشور مستقیما تماشا کردند. راهبر دولت ذکر نمودند که معارف از سمت افضلیت‌ناک سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته زیر غمخوری‌های دائمی قرار دارد. محض در نتیجه همین توجه و دستگیری‌های دولت و حکومت مملکت خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همسالت در جمهوری مؤسسه‌های نوی تعلیمی بنیاد از نوسازی گردیده مشکلات آموزگاران و خوانندگان مرحله به مرحله حل خود را پیدا می‌کنند. ضمن سخنرانی بخشیده به روز دانش راهبر دولت از خوانندگان دعوت به عمل آوردند که از این شرایط و امکانات فراهم آورده حکومت کشور ثمرناک استفاده برند. با تاکید پیشوای ملت یکی از هدفهای مهمی که در نزد استادان و آموزگاران قرار دارد تربیت متخصصان جوابگو به طلبات زمان معاصر و مطابق با معیارهای جهانی میباشد. با این مقصد پیشوای ملت دستور دادند که روند اختراع‌کاری از خودکنی تکنولوژی‌های اینوواسیونی جاری کردن آنها در استحصالات و ثمره بخش گردانیدن نتیجه کارهای علمی و تحقیقاتی در جمهوری وسعت بخشیده شود. آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تاجیک‌آباد دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود قرار داده خوانندگان را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی تربیت می‌نمایند.
در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه واسه در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های کشورمان سال نو تحصیل با موفقیت آغاز یافت. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 واقع در دهه توگرک دهات توگرک چهاربینی‌های ایدانه بخشیده به آغاز سال نو تحصیل با اشتراک آموزگاران، والدان و خوانندگان با برگزاری جمعیت عمومی مکتبی شروع گردید. در این همایش رهبریت مؤسسه از دستگیری‌های رهبریت دولت به ساحه معارف اظهار مینه‌داری نموده از خوانندگان دعوت به عمل آوردند که جواباً به غمخوری سرور دولت صدقاً مناسبت نموده با بهای خوب و اعلی تحصیل نمایند. با تکیه و پیروی به سیاست سازنده سرور دولت با دستگیری ختم کنندگان همین مکتب این صفخانه زمانوی با تجهیزات‌های لازمی جهازانیده در این روز مورد استفاده قرار داده شد. اینجا مشغولیت‌های زبان آموزی زبان انگلیسی گذرانیده می‌شوند. در نظر است که به همین مانند صفخانه‌های مخصوص برای برگزاری مشغولیت‌های فنی فیزیک، شیمیا و متماتیک در 6 ماهه اول سال نو تحصیل با سخاوتمندی ختم کنندگان مکتب ساخته شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ناحیه دوردست سنگوار برای در سطح شایسته استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد صدها انشاءات نو و زمانوی به نقشه گرفته شده است. یکی از مهمترین انشاءات جشنی در این ناحیه بینای شعبه معارف می باشد که ساختمان آن در حال انجامیابی قرار دارد. از جریان کارهای آبادانی و سازندگی در این منطقه دوردست همکاران ما گزارش می دهند. کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جماعت شهرک و دهات ناحیه سنگور وسعت تازه گرفته. ساختمانچیان با استفاده از شرایط‌های موجوده تلاش بر آن دارند که این جشن بزرگ را با دستاوردهای نظررس استقبال گیرند. در مرکز ناحیه بخشیده به جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بینای شعبه معارف با مبلغ‌گذاری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نشان دولتی و مجلسگاه برای 500 جای با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ساخته به استفاده داده می شود. ما کارمندان ساحه معارف افتخار از آن داریم که در ناحیه یک بینای شعبه معارف زمانوی با تمام شرایط مهیا قامت افروخته شده است. در بنا در عرفه 33 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود و ما معارفچیان را وادار می سازد که خوانندگان را در روحیه وطندوستی، خودآگاهی، خودشناسی تربیت نموده بهر آبادی این دیار باز هم زیادتر مهنت نماییم. در دوره کارهای آبادانی کارمندان خواجگی منزلی ناحیه راههای مرکزی ناحیه را تعمیر نموده گرد و اطراف کارخانه و کوچه‌ها را تازه و آزادانه نموده گل‌های موسمی شنیدم. ما امروزها بخشیده به 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها را به اتمام رسانیدیم. از آن جمله راهروی حدود ناحیه، آبناوهای حدود ناحیه، ما عاید جشن استقلالیت گلها شناندیم، شعار آویزه ها را نصب نمودیم و ما حرکت میکنیم که جشن 33 سالگی را در سطح بلند تجلیل نماییم. ساکنان ناحیه بهر شکوفایی وطن محبوب کمر همت بسته تلاش دارند. جشن‌های در پیش ایستاده را با اقدامات سازندگی و تشبث‌های مهنتی استقبال گیرند. ساکنان ناحیه سنگور بهر آباد و زیبا گرداندن ناحیه زحمت کشیده در آبادانی محلی زیست سهم خود را می‌گذارند. تا فرا رسیدن جشن فرخنده ملی 33 سالگی استقلال دولتی یک هفته دیگر باقی ماند. وابسته به این در تمام گوشه و کنار مملکت کارهای آبادانی و سازندگی و حشرهای دستجمعانه وسعت داده می شود. از جمله در شهر اسفره چند مدت است که به خاطر در فضای تازه و آزاده و با روحیه بلند وطندوستانه استقبال گرفتن این جشن هر هفته حشرهای عمومی خلقی دایر می گردد. جهت استقبال سزاوار 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان شهر و دهات اسفره با درک بلند مسئولیت شهروندی و افتخار وطنداری به حشر آبادانی برآمدند. بنا به معلومات بخش حفظ محیط زیست شهر در رفت حشر کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی حشرچیان از تمام کارخانه‌های تشکیلات و مؤسسه ها در کارهای تازه‌کنی محل زیست رنگ و بار خانه‌های استقامتی و انشاءات ها
аз алафҳои бегона тоза кардани майдону гулгаштҳои шаҳр ва наҳру ҷойборҳо, сафедкунии танаи дарахтону рӯбучини кӯчаву хиёбонҳо ва баровардани партовҳо ҳиссагузорӣ намуданд. дар ин радиф чун анъана сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва кормандони муассисаҳои тандурустӣ фаъолнокии бештар нишон доданд. дар шаҳри Исфара 20 рӯзи ободонӣ эълон гардидааст аз тарафи ҳама қишраҳои ҷомеа, ҷамоатони шаҳраки деҳон, сокинони маҳаллаҳои шаҳри Исфара, сохторҳои тандурустӣ, маориф, корхонаҳои саноатӣ ва дигар ҷомеаи шаҳрвандии шаҳри Исфара ҳамарӯза баҳри ободу зебо намудани шаҳри Исфара барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 33-мин солгарди Солони Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳашарҳои ободонӣ, шаҳрбегоҳи умумишаҳрӣ, аксияҳои тозагии маҳал, тозагии шоҳро гузаронда шуда истодааст. аз ҷониби ширкатдорони ҳашари ободонӣ бо баробари тозакунии муҳити атроф ҳамчунин умури вобаста ба кабудизоркуниву шинонидани гулҳои гуногуни мавсимӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр анҷом дода шуданд. ҳашари ободонӣ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ бо иштироки кормандони корхонаву муассисаҳои шаҳр сурат гирифта, дар рафти он гулгаштҳои мавзеи мазкур аз алафҳои бегона тоза ва роҳрафҳо тамиз карда шуданд. ширкатдорони маъракаи ободонӣ дар ин рӯз саъй намуданд то як гӯшаи кӯчаки Тоҷикистони азизро боз ҳам зеботар гардонанд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии навид ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуш таманно дорем. хайр.